Sedia mau lo dijual cincikon na buru. Bereng majo. Adong do surat ni on. Wah. Nang adong na buru dak kubuan. Tinggal di jebu. Buah di bang. Oh bebas boy lupa ho ah. Dia mau bawa lo jual cincikon. Asing. Toy mana buru sedia be harga ni. Pajadi mak. Sedia nada apok mak. Pai mama just stok dah. Ah. Murah dong. Apalagi mama lu udah surat nak. 1.700.000 mana? Bah. Apa itu hori 3 juta. Tapi mana buru mulu nasai pe dapat. Nasai pe tahu. Oke, pai mada sau kira je beng nak. Hira lihat kawin lari al kok bereng. Ale mo don? Amang buru na daw. Bah. Poso na ya deh. Ang guau. Sa tu nama te posoro terus. Nanda lu gabi maduau. Sabar mah hosong na namang buru mate. Ang gua mang buru kusong na suruk ko do buta-buta kan. Hera naning mang toto bayon. Ilalabi ta makadai. Kira ulangan no kepeng neda, sapi 10 hal kira ijolo ni mata nai. Sing do bering inay na sedo. Rang sangai, gabi mau toto yo wow. Epeng mo bisa uti do. 1.700.000 do. Lah, ang ungo do am. Bem baju pengening berbeda. Wah, lo kon. Amang borumi mapasingot. Nah, beng mon, atau pemulaw siya nun. Dia usok ke bengi. Kira narita. Kira di. Dang mungkin emosi bamang idol. Ulu na pehera matani kampak.